Okokuqala nje ingaqamazinyo 5000 wake wayizwa wena ukhona nje wake wakhishwe le ingaqamazinyo ka 5000 njengoba unkosikazi namhlanje uthi hayi ngathi ngiyaqinisela uthi cha ke la elokhuzeni isibizo sika baba noma sase siba u6000 sisihlangene kwaba u11000 loya umakhelwane wami engiganwe kanye naye ubizwe lower than 5000 hayi uthi ngaqinisela ke ngoba kwakukhona uthi mase kiwe esibizweni esekuyiwe enkomeni bathi bafuna inkomo ezu11 completely hayi uthi ngavuma ke zikhona phela inkomo uthi bathe bejika babethi bafuna ezu4 ezinoboya lezi ezu7 base bethu 10000 uthi bagcina behlanganisa ezoboya zithi 59000 ezu7 uthi ngathi chazi khona ekhaya sengiyibekile bathi ungasilethi nje zila zinoboya zidayise uzikhande zibo 10000 uthi ayingabona udayi engathi angifuna lekhaya la kamakhelwane kuyalotsholokiwa phambili ngothi ngikhuluma ngento eyizolo uthi hayi uthi kwase kuthiwa kiwa ke sibizweni yabona lesencwadi lesiyesizala amafliji uthi base bethi uthi makiwa kumkho wami wathi umkho wami ufuna imbuzikazi ezu4 nempongo nentondolo uthi wabuza bakhonga intondolo ingena phi yakubibiki uthi wathi cha ubibi wodwa wabuya wayiwa kumkhwekazi wathi umkhwekazi ufuna imbuzikazi ezintathu nempongo nentondolo uthi hayi ngahamba phindele emuva uthi ngithe ngifike ekhaya wangitshela ke sangitshela ukuthi ubiziwe esangishayela ucingo wathi hayi mfundisi uyuthi singaze sazala ingane ichaliya namhlanje ngathi ngiyagive up wayishayela ucingo ingane ngibikela weseshaya ucingo wathi ngibikela ngathi mina ungabusaqula ukude la kiwa khona nalowo muzi loyo phindele emuva wathi sengibonile njengoba bengibiza kanje eqaleni ngisho ibhasi lokugcina elobese likhipha umshado kodwa ngilikhokhele ngedwa wadlulisa amasontwana engitshelile ngathi ngizwa wengibikele ethi mfundisi sengiyibizile ingane ngathi ayisondele eduze kwami ufuna sikhulume kahle siseduze wathi sengiyitshelile ngathi cha ngiyehluleka wathi sikhuluma sihlele emotweni yathi ingane uma ungafuni ngishade sibanibani uma sewesibili wena nomkhwenyana oqala wamxosha kanje ingane ufuna ukuyidla inkobe yini uthi ngifundile uthi umkhwenyana lalela wemntanami mina ngifunde ngaphezulu kwakho futhi mina ngisafunda uma ezokubiza kangaka ngoba ethi ufundile mina kufanele ngenze njani kusho ukuthi nami kufanele ngibize kakhulu nami ngibize phela ngoba sesidayiselana ngamandla manje okusho ukuthi wena mawufundile wena wafunda inursing mina ngudokotela kufanele siye emandleni wena uzokhokhela inursing mina ngizokhokhela udokotela abazali bakho bazokhokhela udokotela na ekugcineni uba notholayo zingane zikaThixo ngingakhuluma kuse phela ngingakhuluma kuse mangathi ngiluleka nokucangatha abantu kodwa bayinsimbi engacangatheki abantu abacangatheka abantu angazi ukuthi ungaze wenze njani ngoba njengoba ngikhuluma nje kukhona abathi uyabheka ingane zamantombazane sizani makhosazana ukuze nigane eke niqondise ukuhamba kwenu uma usumbonile umfana omthandayo musu usabheke eceleni kwathi kusho ukuthi abanye baya Twitter njengoba ngikhuluma nje bathi nangu umfundisi wasemsinge bed ucabanga ukuthi khona isasane la mawusumbonile umuntu omthandayo ekulobola iba nozwela phela akasuthi ekhokha ngala wena ube uyokwenza enye into ehlahleni ngoba akekho umuntu ofuna isekelo umuntu wesifazane eManazaretha ngizothi ngiyalinganisa abantu banamhlanje sebephucuke kakhulu abasakwazi ukuyibona into eyisilinganiso usuthi uyalinganisa umuntu ethi usho kuyena umuntu wesifazane ufana nesponge Manazaretha uyabona isponge ulala kusona usithenge namhlanje usasa sebiyabona ukuthi kade kulele umuntu phambi kwakusasa
wesifazane ivalue yomuntu wesifazane iyehla usuku ngosuku uma wenza ngoba uzoba busy nothando oluseceleni ubani uyokuganisa ngoba ivalue yakhe iyobe isu-0 ngoba usuku ngosuku unendoda uyehla ubuhle kuwe ngisho inyama yakho ngisho umzimba ngisho ubuhle ebusweni buyehla uma uzoba ke wena i-Caltex galaji layisha zonke imoto ngisho amatraka ayangena kushonila ngakwenzekeni emzimbeni wakho egcineni ufuna ukugana kodwa uzogana bani ungathandani wena ingane yakwenu iyoganwa i-Caltex yakwenu ngikhuluma ngengane yakwenu nje ukuqondise kwenu lokho kwenzayo ukuthi mangathiwa kuye kwenu ungakujabulela ngana lokho ngeke ukujabulele musani ukukwenza ingane zikaThixo mawuzi ukuthi uxakekile buye uze ekhaya uzohlala phansi ukhulume nomndeni uma kwenza ngoba umkhwenyana wakhe kulahlile umndeni uyamkhava unkosikazi umndeni awenqena uqinye indoda uyiqinyela ukuthi unkosikazi umgcine nini kodwa unkosikazi kodwa indoda iqinyela ukuthi unkosikazi wenzeni kuthiwa wesilini kodwa unkosikazi emeke wayitshela nje ukuthi wemndeni angisamazi lo udlule eminyango adlule eminyango meyale ubuye uhlalwa phansi uhlaliswe phansi ukuthi uyagulana ngoba unkosikazi ukhaviwe musa kukuba uvanzi ubukhaviwe unomshwalense wasekhaya ngaphandle ke makuukuthi ke vele ke nawe hayi ke uyibhasileka nobamba kulungile ngesenzeni ukuthi kodwa wena ophilayo musu kuyenza lento mntaka kaNkulunkulu ngoba bangena abanjengawe ezulwini hayi ukuthi kubuhlungu mina nginandaba mina noma ungaphuma manje uqalela ugcine khona nginandaba kodwa ngoba ungilalele ithi incwadi uHezekeli uthi uma umfundisi ngithi Hezekeli 13:18 kanjalo nje uthi uma umfundisi kufanele ufundise iqiniso phambi kwabantu ukuze ukona kwabo kunga igazi lokona kwabo lingabuzwa kuwe amen kodwa uma umfundisi ufundisa amanga noma iphutha igazi lesono salomuntu okhuluma kuyena lizobuzwa kuwe manje asikho isidingo sokuthi mangikhuluma ngile ngithi ngikhulumela ukuthi ningithande ngizongithwala ngoba phela ngiyona imali ethandwa nombani ola uncike emalini manje mina noma unganganciki kumina noma nginganganciki kuwe vele ngiyakwazi ukuphila kodwa ekugcineni kufanele wena ungene ezulwini amen amen zingane zikaThixo ngeke ngikwazi ukuqeda uNkulunkulu athi ngikukhulume ngakukhuluma nje kuze kuse kodwa ekugcineni uNkulunkulu akabusisa ukuguqa kwabangcwele amen Velo 77 Zanibuna sihlobo zethu
Ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha. Bantwana basezulwini, ngibingelela abavangeli, ngibingelela ebandleni elikhulu laseThemba lethu. Amen. Bingelele nami oza kwethu nobaba bonke abaphambi kwami nehamente yonke engcwele yonyazi lwezulu. Ngiyajabula bantwana benkosi, ngiyajabula, ngithokoza kakhulu. Ayo uma ngibona insizwa zingaka zonyazi, alibonge igama lenkosi. Amen. Awubaba umfundisi, siyabonga baba, ngathi singebe nazo izitsha ezivu zakho, angathi singaba nezitsha ezingavuzi. uNkulunkulu akukhumbule baba, ukusho umfundisi ukuthi inkosi imbusise ngoba uyena. Inkosi ikukhumbule kuwe baba umfundisi. Siyabonga bantwana benkosi, inkosi inibusise bantwana benkosi. Amen.
ngicela umfundisi egameni elihle loNyasi. Ngiyelelo baba abavangeli. Obaba abashumayeli. Intaba epheza. Zabethu abakhokheli. Ebese ngibuyela makhosazaneni entethelelo ngikudlukudlu yonke nabo baba bonke egameni elihle loNyasi. Amen. Amen. Lokhu imali batwana benkosi umkhokheli uManxumalo entabeni zaseNdulinde la isuka khona phansi komfundisi Mathunja. Batwana benkosi siyabonga amazi omfundisi kakhulu izeluleko singathi inkosi ingasenza sifumbathe kusibusisa. Amen. Siyabonga. Khokhela usafuna ukukhuluma ngakuphazamisa ima wakho. Qhubeka. Soqedile mkhokheli. Hayi mlungiseleni phela mkhokheli sontweni azizwe. Ngama ukuthi babangcwele. Batwana basezulwini. Ngibingelela umfundisi, ngibingelele abavangeli, ngibingelele abashumayeli. Nodade wethu abakhokheli namakhosazane hamande yonke engcwele. Batwana basezulwini ngithola ukujabula kakhulu batwana basezulwini. Ake ngifake nje enye inkulumo angishumayeli bayingcwele. Kodwa sengithi umbhobho ngingabe cha udedela ngoba usukile. Ngizocela abayingcwele basezulwini bengibongise onyazini lezulu bantwana basezulwini. Njengoba ngisentabeni zaseGoli nje ngisho ubaba abantwana ekhaya akungakho ukuthanda akungakho ukungahloniphi bengikuphe ngempilo yabantwana kade ingekho kahle kumalokazana ebelethe ngesikhathi ongeyiso abantwana basezulwini. Ngizocela ningibongise onyazini lezulu ngoba unyazi lezulu lungidlalele umlabalaba lungaqali ukungidlalela umlabalaba. Ngiyahamba ngiya esibhedlela eJohannesburg mangifika uThumakoti malo bathi umntwana enhlizweni yakhe kunomthambo ongaphambi bazomenza operation. Ngathi umntwana omncane kangako ngila eqeda inyanga yonziwa kanjani operation. Ngathi lalela lamntanami ngicela ukuthi mangabe esefika udokotela omkhulu abathe bamlindile ungavumi ubatshela ukuthi uthe ugogo womntwana usazomcela umntwana eyoshisa impepho kanti impepho yabantwana basezulwini bengazi ukuthi mangabe ebuya umntwana esibhedlela ngizomthatha ngimuse ebuhleni onyazini lezulu. Ngithe mangithandaza abantwana basezulwini ngithumela indlamhlathi kaMayekisa yahamba yomphilisa umntwana mase udokotela omkhulu athi umntwana kanalutho uyaphila ibongozi. Amen. Ngizocela leso siguqo abantwana basezulwini ukuthi ushembe ngibonge onyazini lezulu. Ngicela inkosi ibusise nizwile sengidla isikhathi bayingcwele. Amen. Siyabonga umkhokheli uzosenzisa kuba umfundisi mase kuthandazela icela. Cha abangcwele umnikelo sasucelile womcimbi wenyanga izulu ungenile. Kwande siyabingelela abangcwele sabathini mina. Amen. Amen. Sino baba abashumayela abasifakashele. Besizwe kuthiwa izofika inkosi yamaqanda sibona lutho. Bazo siphathele kusenzi kaNkulunkulu bazi bawuvale. Amen. Umthandazo wesabatha imini yesabatha bayibethe kwabangcwele. Isandulelo sehlabelelo somthandazo wesabatha. Ihlabelelo senkumbuzo. Izizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Mbongeni Jehova Manazaretha izizukulwana
uyalikhetha unyazo lwezulu ngibingelele ihamente ingcwele kaNkulunkulu ngibonge ukwamukelwa ubaba wethu Shumayeli baba Mkhabela ngibingelele ihlalo zonke lo khulumayo ke umfana nje omncane okwamadida khaya ke kusemahlabathini kwaceza lapha ke sibela ngokubheka wona amatoho ngila eFosloras eSukumani ithempeli ke ngisuka kulo kukhona futhi eSukumani alibonga unyazo lwezulu nami ngiphethwe ubaba umvangeli Ntuli engaphansi kwakhe umfundisi ubaba umtshali nomfundisi uZondo amen nami ngizocela ukukhonga ingilosi ngehlise uvalo ngicele uNkulunkulu angipha amazwi ngicele ke angichithele konke engakucabanga okubi okungavimba ke umsebenzi wakho omhle kangaka ukuthi ke nami uNkulunkulu angivale izindlebe ngingakuzwa ngoba ngimcelile ukuthi mangena ngalamasango ngiyacela ukuthi mangene naye nokhokho bami engihamba nabo ngizocela ke ukwehlisa uvalo ngesihlabelelo sika 1:28 ngiswele Nazaretha nami ngithatha lesihlabelelo ngithande ukuthi nami ngibonge nami bangibonge konke kuyeqala ekhaya ukuthi ngibonge ngabazali ekhaya bese nabaphathi bami bekubona ukuhle bese bengibonga ukuze
nami ngikwazi ukukhuthala akabonga ushembe. Manazaretha nami ngingumntwana omncane ngizothi nje qaphu nami lokho engisakhumbulayo ushembe ethe wangithanda endlini yakwethu wangikhetha ngoba lento kuthiwa asiyiphathe kahle kodwa kuyenzeka ke uthole ungasayiphethe kahle usukhuzwa ngapha nangapha lokho ke kusuke sekumjabhisa ushembe nabakini bese bejabha ukuthi awu lengane ngoba besithi isahamba kahle yenzani manje uma isisiphoxa. Manazaretha ngiyakhumbula ngingakangeni phakathi kwenu ngelinye ilanga kwaku nezidubedube ezazenzeka la ngangakamazike loNkulunkulu kodwa kwathi ma isuka inkungu emehlweni ngoba nami ngelinye ilanga ngamlambela lo shembe kodwa ngingazi ukuthi isango ngizawungena kanjani ngoba ngathi mangikhumbula njengoba amatshe niwabona mina ngafohla ngoba uyabona mangabe usudidekile uye ungaboni wena ubone nje amatshe emahle emhlophe kanti kulamatshe khona isango nawe kufanele ungene kulo ungafohli. Nami Manazaretha ngangena sengigijima abantwana basezulwini ukuhlupheka kumi ngenhla ngaleli langa ke ngisho ukuthi uNkulunkulu wayengithandile eswini sikamame kwathi ngalezi idubedube sathanda ke lokhu okubabayo bayakwazi kabafowethu kodwa njengoba ngithi ngisifele imlomo angazi ushembe konje uma ngimbonga ngizawumbonga ngani ngoba mhlambe ngaba na imali neinkomo mhlambe kungeneli kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akabonga ushembe manje nami ngiswele ukuthi ngenze njani wafuna Manazaretha ngoba sathi uma sibuya ekujabuleni sase siyadabulapa ngoba uma uthola lezinto uye ube nesibindi kanti lesi sibindi isibindi esingekho esakwaSathane masidabulapa lapha sare sayofika ngangilapha ethokoza ngezansi lapha ya sasuka ke sayala engafanele silale khona ikhathi ngabu1 uma sidabulapa bese siphuma la endlini sesiyofuna ke khona lokho okungasadingeki ke la ekhaya kabonga ushembe uma sidabulapa kanti ukhona owayesilandela simboni thina ngisho ukuthanda ushembe ukuthi nami ngafuna lapho ukuthi uNkulunkulu uyangithanda uma sidabulapa waseqhamuka ngemva kwethu uma eqhamuka emva kwethu kukhona akushoyo kukhona kisaga esashiwo ngaleso sikhathi ngingathengwa ngubani ezonweni sami ngingathengwa shiwo yathi thuthu mina ngabheka lo ojwayele ubala elokishini lensizwa kwangu yakomnguni ayisekho emhlabeni yaphinde yasho lensizwa yathi thuthu isisho wesibili manje kimi ayikwaduma umpotiyana impela kwacisha izibani ngathi mina lento ke angiyazi uyabona ke nalokho kwakukhona kwathi ukugudluka kancane Manazaretha ngibheka ngiyinhlobo ezikhala eziphethe thina nathi sasiphethe lokhu esasikuthanda ngaleso sikhathi kodwa namhlanje ngiyabonga ngoba sengithanda ushembe ngaphe kwento zonke akabonga ushembe lesizwa yayithi isisho wesithathu kwaphendula mina
ngaphendula ngayo lento ayishona ngathi tutu yajika lensizwe yaphindele emuva akabonga uShembe wayesefikile uShembe kodwa mina ngangamazi ayibonko senkulu yasekuphakamile ngoba uShembe uyakulandele uzungene lapha afuna ukuthi ungene khona uthanda noma ungathanda noma ngabe buyisiqhwaga esingakanani uyakuyisa akugobe akulethela kodwa mawusulapha bese ucela ukuthi leyo nkani ayiphele kodwa inkani ela ngeyani ngiyokunqoba amadimoni akabonga uShembe amen ngizocela incwadi yemsebenzi 3 uqale khona ABC ngelilanga khona le ekhaya ingane ezincane 10 years 12 years